Bok, bok. Da sam stavljam onaj video kad nisam mogao pobijediti Fernanda Vidiskova. Sada ga imam prvo pobijediti, ovo je moj lik, uvijek će biti. Zaigramo. Ajde. To, to. Jano. Ajmo. To. Opa. Što sam je dobro. Igramo do 7. Tak se igra u pravom tenisu. Isuse Bože. Da i to prolazi. Yes. Oh fuck. To. To ćemo udari onda odmah izgubiš. To. No, yes. To. Ajde. A. To. Još jedan sam ga zeznuo. Skok. Bum. Bum. To. Ha. Pobjedio sam Fernanda Verdickoa. Kao što ste pogledali moj video. Gameplay. Čujemo se i vidimo u mom sljedećem videu. Ako imate što zapitati, pitajte me u komentare. Bye.